Today is July 14, 2020, our day 5. And in today's vid, diba ni Dim? Hi there! So today is July 14, 2020, our day 5. So in today's vid, we will talk about gratitude. So according to a dictionary, a gratitude is a feeling of being thankful. So, karon nga video, day 5 naman na to. So it's our last day of our daily vlog. Maybe. So, ganahan na ako itag-sutag sa mga tao nga nagsuporta nako from day 1 up until karon. So, mag-una ta sa drum roll. So, number 1 is my beloved. Yes, siya ang pinakauna nga jud nga tao nga akong gi-consult, nga ako ang gistoryahan about ani akong plano. Isa siya sa tao nga ning support yun ako. So, #bless bitaw. And then next is kani ang pinakawala sad nako ka-expect. Yes, ikaw Inday Jellifer, ko ga-expect nga imo siyang i-post sa imong Facebook account nga gitag ko nimo. Thank you sa pag-plug. Ako ga-expect kanang pagmata nako, pagtanaw nako sa notification sa akong Facebook kay kanang akong isik. Thank you kayo Jellifer. And also this one. Yes, naklini wa sa ko ga-expect nga nitan-aw ka sa dako nga screen. Kung sabugin mo ni Jelly. No. Dili ato pero kanang nauwaw ko slight kay dako kay kung naong nasa dako nga screen niya kanang. Pero thank you gyapon kayo nak sa support imo jung gimay day sa Instagram and to your Facebook. Thank you nak. Makita rata gimingaw na ko ninyo. Yes, gimingaw na jud ko ninyo. Amping mo always. Next, akong friends from work, si Dons, si Awing, si Spencer Kun, si Sheila, Chorizo, thank you jud kaayo. Chorizo kabako si kag nag-comment ka ato mga past videos. Thank you sa support guys. Next is si Mikay. Yes, hi Mikay. I hope you're doing well over there. Thank you kaayo. Gikilig ko no kay gingnan jud ko niyang cute ni Muday kana. Cute tay ko. Bitaw ka daw. Thank you Mikay. Next is a shout out to my cousin Anna Rose Vasic. Yes, na tanaw na ko imuhang comment gaw kay kana. Di pa man siya ma-feed, di pa man sikat mo igagaw. So, amping mo always dira niya. Regards ko nila tiya. Next is si Aimee. Aimee is a college friend. Thank you Aim sa pag-comment og subscribe na sad og like sa akong channel. Thank you sa pag-support sa akong kabuang vlogger na jud. Take care always, I'm amping. And yes, last but not the least is our mystery commentator. Yes, I don't know you maybe ambot kay wa man nimo gi kanang di man tinud pangalan nimo hang gigamit sa YouTube account. But thank you for subscribing and commenting to my past videos. Thank you so much guys for subscribing to my channel and liking and commenting and sharing it to the public. Dako na jud kanang tabang for a small YouTuber like me. I'm just starting. And again, thank you kaayo. I know di ita mo ma-mention tanan sa subscribers, pero salamat jud kaayo, as in salamat jud kaayo. And basin ninig kahapon i-check na ako if pila na kabok subscribers unta ma 100 na aw. Bitaw, thank you jud kayo. Dili mahurot akong thank you sa tanan. Keep on watching, and then if you have any suggestions, comments, violent reactions, you just comment down below and ato na siyang tanawon kung sa inyo mga suggestions for the next contents. Tanaw na to if unsa tong makaya nga mga contents, but overall, in general, I'm very grateful for everyone who subscribed, liked, follow, and share my content/channel. Paningkamutan na to nga manindot ato ang editing, manindot ato mga video effects,
manindot ato ang content. So napamanta sa beginner stage. So along the way ato ra jud na siya mapraktisan og mahapsay. So again everyone, thank you so much. This is Josephine Des saying thank you for everyone who've liked, shared, comment, and subscribe my channel. See you on the next vlog. Bye! Amping always!